rutahizamu wa Rayon Sport Aziz Bassane Kuranya yakuriweho ibihano ahita anasubira mu myitozo yitegura derby ikomeye izahuza Rayon Sport na APR FC ku itariki ebyiri. Ese uyu mukinnyi wari umaze iminsi hanze azahindura umukino? Ese Gikundiro igiye kubona itsinzi yari imaze iminsi itegereje, cyangwa APR FC izongera kwerekana ubukana bwayo? Iyi ni inkuru irimo amabanga, igitutu n'ishyaka rikomeye mbere ya derby itegerejwe na benshi hano mu Rwanda. Kugaruka kwa Bassane bishobora guhindura amateka y'uyu mukino. Ntucikwe n'ibiri kuba byose, uko amakipe ahagaze, amateka y'imikino iheruka n'ibyitezwe byose muri iyi video. Kanda subscribe, like and share kugira ngo udacikanwa n'andi makuru yose azajya kugereraho ku gihe. Ubwo kandi twagiye kuri Aziz Bassane. Tera agatebe umubwire ibyiwe n'ukuntu Rayon Sport yatinye umukeba wayo APR FC maze ikagarura Aziz Bassane Kuranya. Mu gihe rero abafana ba Rayon Sport bari bamaze iminsi bibaza ko hazaza ha rutahizamu wabo, amakuru agezweho aravuga ko Aziz Bassane Kuranya yamaze gukurirwaho ibihano yari yafatiwe, ahita anagaruka mu myitozo, agaruka yihuta nk'umuriro. Ibibaye mu gihe ikipe ya Rayon Sport iri mu myiteguro ikomeye ya derby izayihuza na mukeba wayo w'ibihe byose APR FC, umukino utegerejwe n'imbaga nyamwinshi. Ukaba ari umukino uzaba ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu. Bassane yari amaze iminsi adakina kubera imyitwarire itaranyuze ubuyobozi bwa Rayon Sport. By'umwihariko ni nyuma y'umukino banganyijemo na Rutsiro FC ibitego 0-0. Ariko ubu ibi byahindutse, yongeye kugaruka mu myitozo. Yatangiye imyitozo 2 ku munsi, afite kandi intego yo guca impaka ku bamushidikanyaho. Amakuru ava hafi avuga ko yiyemeje gukora ibitangaza muri derby. Ibi ni ibintu bishobora guhindura amateka y'uyu mukino ukomeye, cyane ko Rayon Sport idaheruka gutsinda derby. Uyu mukino rero hagati ya Rayon Sport na APR si umukino usanzwe gusa, kuko ni intambara y'icyubahiro. Uko amakipe ahagaze kugeza ubu, Rayon Sport iri ku mwanya wa 4 n'amanota 47, ni mu gihe APR FC iri ku mwanya wa 2 irusha Rayon Sport amanota 8. Mu mikino 5 iheruka APR FC yatsinze imikino 2, banganyije 3. Ubwo Rayon Sport iheruka gutsinda APR mu mwaka wa 2023. Ibi byose bituma umukino uza kuba urimo amarangamutima, igitutu n'ishyaka rikomeye cyane. None kugaruka kwa Bassane bisobanuye iki? Kuba Bassane agarutse byongereye imbaraga mu busatirizi bwa Rayon Sport, biraza gutuma kandi abakinnyi ba APR FC bagira ubwoba bushya. Biraza ariko kongera icyizere ku bafana ba Gikundiro. Ikindi, uyu mukino uragaragaza ko ari igitutu umutoza afite, kuko nimba umukinnyi yari ari mu gihano akaba amugaruye atarangije ibihano byiwe, bigaragaza ko yatinye umukeba bagiye guhura ku itariki ebyiri. Niko abafana benshi babibona, cyane cyane aba APR FC. Ariko kandi Aziz Bassane ni umukinnyi uzwiho kwihuta, gucenga no gutsinda ibitego mu buryo butunguranye, ibintu bishobora kuba igisubizo Rayon Sport yari ikeneye cyane. None haraza kuba impinduka muri derby. Iki ni ikibazo kiri mu mitwe ya benshi, ni kimwe. Ese kugaruka kwa Bassane biraza gutuma Rayon Sport iratsinda APR FC, cyangwa APR FC izakomeza gutsinda no kwiganza muri aya mateka? Igisubizo kizaboneka ku kibuga, ariko ikizwi nuko uyu nguyu atari umukino, ahubwo ntago ari umukino usanzwe, ahubwo ni umukino uzasigara mu mitwe ya benshi mu gihe waba uhindutse. Wowe ubona ari nde ugomba gutsinda hagati ya Rayon Sport na APR? Ni Bassane ashobora kuza kuba yahindura derby? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Ntiwibagirwe kandi gukanda like, unakore subscribe niba utarayikora kuri iyi channel.